Maemo a matlhotlhapelo a bosetshaba a ne a atoloswa gape ka kgwedi mo bekeng eno. DA e re ikemiseditse go ganetsana le tshwetso e kgotlatshekelo. Le fa go le jalo Mopresidente a re melawana ya ga jaana ga e gatelele ditiro le dikgwebo. I want to see the state of disaster coming to an end. But I'm not going to be reckless. I am not going to be reckless. I am going to be orderly. I'm going to be orderly, and in days I'm going to address the nation and explain precisely where we are headed to and how we should traverse this new route that we are going on. Mopresidente o na botsolotswa ka dingwe tsa ditheo tsa puso tse di temogelang mathata a matlole. One of our SOEs, DNL, for example, is on the brink of collapse. And that SOE impacts negatively, its state impacts negatively on the ability of the South African National Defence Force to discharge its constitutional mandate. Kabagare Ramaphosa a re DNL e tshwanetse ke go thusiwa go ka boa itsetsepela gore e kgone go ka aga didiriswa tse di tlhokagalang mo nakong eno. Also been receiving approaches, I must say, about partnering with other players. Where other players say, we know the challenges that DNL is going through, we would be able to give balance sheet support. Fa ne a lebatsa merero ya dinaga di sele, Mopresidente o rile maemo a ga jaana a renang magareng ga Russia le Ukraine a dile gore Afrika Borwa e kopiwe go tsaya karolo, mme go gateletse ntlha ya gore naga ga e kitla e tsaya letlhakore fela se naga e ileng go se dira ke go ka tla ka tshwetso ya gore ne kagiso. We are a small economy country. We never want to pretend that we've got the great influence that many other countries have. But we are being approached. And we are saying, as I said in my statement, we are ready to play a role. You may proceed. Go nnile le nako ya setshego fa Mopresidente a ne a gogela morago mafoko a neng a buile. And so, yes, I withdraw. O garetse ka la gore o tlile go netefatsa fa mokomišenara wa sepodisi yo mošwa a tlile go nna yo maleba yo a tla kgonang go etelela pele le go tsamaisa ditirelo tsa sepodisi sentle.